Đurđevak zeleni, Đurđevak zeleni, svima osim meni. Trumovi odoše, a ja osta, nema zvijezde danice, nema zvijezde danice, moje saputnice. Ej, kome sada moja draga, na Đurđevak miriše, na Đurđevak miriše, meni nikad više. Evo zore, Bogu da se pomolim. Evo zore, Đurđevan je, a ja nisam, s onom koju volim. Evo zore, Bogu da se pomolim. Evo zore, Đurđevdan je, a ja nisam, s onom koju volim. Ej, kome sada moja draga, na Đurđevak miriše, na Đurđevak miriše, meni nikad više. Njeno ime neka se spominje svakog drugog dana, svakog drugog dana, osim Đurđevdana. Evo zore, Bogu da se pomolim. Evo zore, Đurđevan je, a ja nisam, s onom koju volim. Evo zore, Bogu da se pomolim. Evo zore, Đurđevdan je, a ja nisam, s onom koju volim. A ja nisam, s onom koju volim. A ja nisam, s onom koju Uskok u Crnoj Gori znači nemir i pokret, pobunu i prkos, nevolju i potrebu ljudi koji su bježeći od turskog zuluma uskakali na tuđe teritorije. Uskoci su i pleme, administrativna jedinica, vojna formacija. Geografski, to je prostor od blizu 180 km² u dolini rijeke Tušine. Zapravo, teritorija Uskoka pripadala je starom Drobnjaku. Pominje se od 1354. godine u spisima Dubrovačkog arhiva.
Drobnjak se prostirao na sjeveru, do rijeke Tare, na zapadu, do Durmitora. Na jugu granica je išla vrhovima Vojnika i preko visoravni Krnovo graničio se sa Nikšićkom oblasti. Planine Lola i Javorje odvajale su Drobnjak od Morače, dok je istočna granica vodila preko Sinjavine. Tu teritoriju prvo su naseljavali Iliri, odnosno njihovo ratničko pleme Autarijati. Protjeruju ih Kelti, potom dolaze Rimljani, a od 6. vijeka Sloveni. O postojanju naselja još u bronzanom dobu svjedoči sjekira iskopana u okolini Boana, koja datira iz 1500. godine prije nove ere. Čuva se u Zavičajnom muzeju u Nikšiću. Prije 200 i više godina Uskoci su naselili zabačeni i nenaseljeni dio istočnog Drobnjaka i oformili najmlađe crnogorsko pleme pod nazivom Uskoci. U formiranju tog plemena Uskocima su pomogli Petar I. Petrović i Petar II. Petrović Njegoš i Milutin i Novica Cerović. Prvi stanovnici Uskoka bili su Trebješani, koji su krajem 18. vijeka doselili iz Trebjese, pa su jedni otišli za Rusiju, jedni su otišli u Primorje, a jedni su pošli prema manastiru Moračkome da bi došli u Ljevišta. Iz Ljevišta se raseljavaju i nastavljaju živjeti na Drobnjačkoj zemlji. Trebješani su živjeli ispod Trebjese, u plodnom Nikšićkom polju. Stalno su se sukobljavali sa Turcima, nekada samoinicijativno ili po nagovoru cetinskih i ruskih vladara. Neuspjeli ustanci tokom 18. vijeka uzrokovali su dvije razure Trebješana. Prva je bila 1711. kada su Trebješani sa stanovnicima susjednih sela napali grad Onogošt, Nikšić. Nijesu ga zauzeli, a Turci su im potom razorili kuće i prisvojili zemlju. Trebješani odu na Čevo, odakle su 30 godina napadali turska naselja i karavane u okolini Nikšića. Turcima to dosadi, pa im ponudiše povratak na stara imanja. Jedan broj se vrati, a 5 familija se nastani u Risnu. Druga razura Trebješana se desila tokom rata Rusije i Turske 1789. kada Trebješani prihvatiše poziv Rusije da se dižu na ustanak. Sa 2000 Crnogoraca i Brđana pripremiše napad na Nikšić, koji na kraju nije izveden. Turska odmazda bila je potpuna razura Trebjese. Trebješani pređoše u Pješivce i Bjelopavliće, a nakon 2 godine u Donju Moraču, potom u Gornju Moraču u Ljevišta, gdje se sa ostalim došljacima prozvaše Uskoci. Morača je odgovarala Uskocima zbog geografskog položaja. Velika udolina duž gornjeg toka rijeke opkoljena visokim brdima sa gustom šumom omogućavala je lakšu odbranu od neprijatelja. Uz to lijepo je primila došljake. Imala je autonomiju. Zapravo, turska vlast se tu nije osjećala. U blizini su bili i turski katuni i karavanski putevi. Stoga je privlačila borbene ljude da odatle izvode akcije protiv Turaka. No, ubrzo je Morača postala pretijesna, pa se krenulo u raseljavanje na susjednu Drobnjačku teritoriju. Uskoci su iz Ljevišta u Malinsko došli Aleksa Damjanović sa grupom Uskoka, Gačarinom, Ilićem i drugima, a na Strug su iz Ljevišta
1797. godine prvi doselili Vujačići i Lopušine. 1796. godine u Sirovac su prvi doselili Rubežani, a zatim Bakovići. Vuk Karadžić o doseljavanju Uskoka zapisao je i ovo: u novije vrijeme na onu stranu prema Morači naselio se veliki broj Uskoka i napravio čardake na sohama, pa kad bi Turci došli na čelu sa Smajlagom da kupe harač, oni pobjegnu u Moraču sa djecom, ženama i stokom, a kad bi se Smajlaga vratio, oni bi se ponovo vratili u Drobnjak. Međutim, u novije vrijeme oni ne doše bježati, nego pokupiše na svaku pušku po 2 cvancika i po nekoliko staraca uputiše novce Smajlagi i on ih ostavi na miru. Dakle, od 1796. do 1858. godine Uskoci su pune 62 godine zajedno sa Drobnjacima bili pod turskom vlašću kojom su upravljali Gatački i Pljevaljski muselimi. A Uskocima i Drobnjacima rukovodili su Milutin Cerović, zatim Novica Cerović, a od Uskoka Batrić Kršikapa, a poslije njega Petar Kršikapa, a poslije Petra Serdar Lopušina. Boga mi, ovdje i pasivno mjesto bilo, to je samo mogli da ostanu neki gorstaci koji su imali te snage da se bore sa prirodom i s čudom ovakvim. Nije baš lako živjeti na planini od 1400 metara na selu, 400 metara nadmorske visine, a niti imalo dobre kuće, ni stanove, držalo je isključio neku stoku, od toga je i živjelo, malo oralo zemlje da bi imalo da se prehrani familija tim bijelijem žitom, ječam, pšenica, raž, ovac, krompije, to je tako, to je ta jedna osnovna karakteristika ovijeg. A inače, skoro ovo naše selo, ono se isključivo naselilo iz okoline Nikšića. Naseljavanjem Malinska, Struga, Sirovca i Sirovačkih bara završava se jedno teško poglavlje istorije hrabrog plemena. U prvoj polovini 19. stoljeća ove krajeve naseljavaju i porodice iz Hercegovine, Stare Crne Gore, Sandžaka. Međusobno su se slagali, a eventualne sporove rješavali su po starim običajima ili pred sudom koji je osnovan u Drobnjaku 1809. godine. Ni u jednom bivšem crnogorskom plemenu, a Drobnjaku, Piperima, Vasovićima, Bjelopavlićima, tako dalje, na ovolikom prostoru ne živi toliko bratstava. Na teritoriji Uskoka i današnjeg živi 87 raznih bratstava. A u ovom Sirovcu gde se ja ovde nalazim, gde sam rođen, danas živi 26 raznih bratstava. To nema nigde u Crnoj Gori. Da u jednom selu živi 26 bratstava, a živjelo ih je 58. Oni su odselili se ili nestali. Drobnjak, iako pod turskom vlašću, zahvaljujući svojoj borbenosti, imao je autonomiju, birao vojvode, sveštenstvo. Plaćao je harač, što Uskoci gotovo da nijesu činili, pa su bili pod stalnom turskom presijom. Upravo pogranični položaj i česti sukobi sa Turcima prisilili su Uskoke da razviju posebnu strategiju i taktiku ratovanja, pa i stanovanja.
Ogledalo se to u brzom prebacivanju blaga, stoke i druge pokretne imovine sa jednog na drugi kraj svoje teritorije. Najpogodniji objekat za stanovanje bio je savardak. Podizao se za jedan dan, a kako je bilo u njemu živjeti, govori i stih iz poznate zdravice vojvode Maša Đurovića na krsnoj slavi knjaza Nikole: "Sačuvajte, Bože gospodare, od kuća uskočkih." 3 sela imala su po jednu kuću od drveta. Služile su kao utvrđenja u odbrani od Turaka. Poznate su kao Čardaci Vula Žižića na Strugu, Mirka Aleksića na Malinsku i Sulja Kršikape u Sirovcu. Borba za slobodu sudbinski je vezala Drobnjak i Uskoke, a međuplemenska saradnja i solidarnost bila je najbolja brana Turcima. Jedan od najznačajnijih događaja u vrijeme vladavine Petra II. Petrovića Njegoša bilo je ubistvo gatačkog muselima Smajlage Čengića 1840. na Mljetičku u Drobnjaku. Samom događaju prethodila je bitka na Grahovu 1836. kada je poginulo i 9 Petrovića. Pobjeda je raznijela slavu Smajlage koji je komandovao turskom konjicom. Inače, Njegoš je za Smajlagu pisao da je imao veći autoritet u krajevima gdje je vladao od svih drugih paša i vezira. Njegoša je jako zaboljela pogibija njegovog brata Joka, najmlađeg brata, i Stevana Petrovića, sina vojvode Stanka Stijepova Petrovića, rođenog brata Vladike Danila, tako da je nastojao da što prije osveti svoju braću i ostale Crnogorce i Grahovljane i da dođe Smajlagi glave. U ljetu 1840. godine u manastiru Morači Pero Tomov, brat Njegošev, imao je sastanak sa uskočkim, drobnjačkim i moračkim glavarima gdje je utanačeno ubistvo Smajlage Čengića, koji inače od bitke na Grahovu 1836. pa do 1840. godine uopšte nije dolazio po harač u Drobnjak. Dakle, ubistvo su organizovali drobnjački, uskočki i morački prvaci toga doba: Novica Cerović, vojvoda Šujo Karadžić, Mirko Aleksić, vojvoda Mina Radović, i još je možda 3-4 čovjeka znala za tu zavjeru. Ostali su učesnici tog događaja saznali neposredno uoči samog događaja. Smailaga je došao sa 500 konjanika ovdje, 300 gatačkih prvaka, aga i begova i 200 Nikšićana predvođenih kapetanom Mušovićem i njegovim pobratimom, velikim turskim junakom Ahmetom Baukom. Prema Drobnjaku Smailaga nije postavljao straže, nego samo prema uskocima. I oni su ovaj prostor opkolili sa 3 strane. Ujutru jedna udarna, da tako kažem, četa došla je sa ove strane. Nju je predvodio Mirko Aleksić. A pravo sa ovog mjesta, ispred nas, organizovano je bilo da 13 pušaka pukne u isti čas. I tako je bilo. Ova udarna četa koja je bila zadužena da udari direktno na njegov šator je priletjela, Mirko Aleksić mu je odsjekao glavu, među Turcima je nastao haos, počeli su da bježe na sve strane. Ovi ustanici i zavjerenici su ih sjekli redom i toga dana posječeno je oko 60 turskih glava. Smailaga je sahranjen, njegovo tijelo je sahranjeno kod crkve na Dužima, da bi poslije 2 dana Popadija, žena Popa Tomića, čiji je sin učio školu u manastiru Kosijerevu, pa se bojala da Turci iz osvete ne ubiju njeno dijete, otkopala, znači, Smajlagino tijelo, natovarila na konja i odnijela u Lipnik, gdje su je lijepo primili i zbog tog gesta darovali. Glavu Smajlaginu odnijeli su na Cetinje uskočko-drobnjački i morački prvaci. Vladika Rade, odnosno Petar II. Petrović Njegoš, dočekao ih je na početku Cetinskog polja. Oni su mu predali, znači, glavu, oružje, 2 njegova konja i sat. Ubistvo Smajlage Čengića jako je bolno odjeknulo kod Turaka. Ne samo što je to tumačeno kao moralno problematičan čin kod Turaka, nego su oni odmah preduzeli
kaznenu ekspediciju, pokrenuli kaznenu ekspediciju da popale Drobnjake i uskoke. Krajem januara 1841. godine sa velikom vojskom Ali Pašar Izvanbegović Stočević je krenuo na uskoke, Ismailagin sin Dedaga i Rustem Beg, tako da su u bici u dolini rijeke Bukovice, tačnije kod Borove glave, posjekli oko 120 Drobnjaka, uskoka, Moračana, Bjelopavlića. Drugu ekspediciju su Turci preduzeli 1847. godine udarom na selo Malinsko, dakle selo gdje je bio Mirko Aleksić, gdje je bio njegov čardak. Njegoš kaže da je čak bilo 7-8 hiljada Turaka koji su udarili na Mirkov čardak na Malinsku. Međutim, da su, zahvaljujući nekoj ludoj sreći i Božijoj promisli, Drobnjaci, uskoci i Moračani dobro prošli. Dakle, ubijena su svega 3 hrišćanska vojnika. Nakon toga je Mirko Aleksić nastavio sa oslobodilačkim akcijama, sa četovanjima, odupirujući se Turcima. I zbog tih svojih zasluga kralj Nikola ga je jako cijenio i napisao mu stihove koji su posvećene njemu, koji su upisani na spomenik koji mu je kralj Nikola također podigao, a koji se nalazi kod manastira Podmalinsko, gdje se kaže, sad pod ovom pločom nije, osim jedna šaka praha, sav ostatak od junaka, bez uzmaka i bez straha. Taj se Aleksić Mirko zvao, nek naraštaj pozni znade, glava silnog Smajlage, pod handžar mu oštri pade. Nakon pobjede na Grahovu 1858. godine, najveći dio Drobnjaka, tačnije vala Drobnjačka sa Tušinom i uskoci, pripojeni su Crnoj Gori. Dolazi i do krupnih promjena u životu stanovništva. Plemensku vlast koju je narod birao, a turska vlast potvrđivala, zamjenjuje čvrsta državna uprava Crne Gore. Plemenske glavare koji su bili oštre sablje na megdanu i mudre glave na divanu zamjenjuju kapetani koje je postavljao knjaz sa Cetinja. Kratko vrijeme Drobnjaci i uskoci sačinjavali su jednu kapetaniju i imali jedan bataljon. Nakon Berlinskog kongresa 1878. uskoci su i administrativno odvojeni od Drobnjaka. Formirana je uskočka kapetanija u kojoj je 1899. godine živjelo 2303 stanovnika. Pod uskočku kapetaniju pripala su i neka drobnjačka sela, kao Timar, Tušinja, Slatina i Gornja Bijela. Dakle, od Berlinskog kongresa do 1916. godine 38 godina na ovom prostoru funkcioniše administrativno i kao teritorijalna jedinica uskočka kapetanija na čelu sa uskočkim plemenskim kapetanima Savom Batrićevim Kršikapom, Vukašinom Kršikapom, Mijajlom Kršikapom, pa onda jedno kratko vrijeme sa Mićom Aleksićem i zadnji plemenski kapetan bio je Rade Milovanov Kršikapa. Na teritoriji Tušine, ovdje kažu Tušinje, nastaje varošica Boan i postaje centar uskoka. Naziv potiče od persijske riječi Balvan, označava spomenik junaku koji je poginuo od neprijatelja. Odgovara slovenskoj riječi kraj putaš. Preko turske riječi Bovan ulazi u naš leksički fond kao Buan, odnosno Boan. Po uključenju u Crnogorsku državu, uskoci su mogli da počnu miran život. Odlikovali su se miroljubivošću, gostoprimstvom, marljivošću, piše Milan Vujačić. Postali su dobri stočari, a i ziratna zemlja se osvajala i privodila kulturi. Tako je stvarana privatna svojina. Zajednička svojina
seoska, bratstvenička ili plemenska, bile su komunice, i to pašnjaci na planinama, šume, vode i mlinovi. U drugoj polovini 19. vijeka počinje gradnja kuća dinarskog tipa. Kuće na ćelicu, kolibe i kule od kamena sa malim prozorima, puškarnicama. Među najstarije kuće u Uskocima ubraja se kuća Tmušića u selu Bare. Najstarija kuća, znači prva napravljena u Barama. To je bila poema kad su je viđali. U Sirovcu, u Tušinji, šta ti ja ne znam, u svim tim krajima je bila najprva napravljena ova kuća. I nazvala se kućom. Prozori su bili mali, onda se malo primećuje, to su bile one puškarnice. Razumete? Posle sam ja to proširivao, malo uređivao, a vrat sam ja otvarao. To nije bilo je nekada prije 6 godina. Ona je od kamena, ja? Od kamena metar je zid debel. Napravljeno. Nju je top talijanski 2 puta gađao sa planine Javorija, kad su Italijani ovuda nailazili. I nije osjetila kao da je čovjek doletio ovih štap. Znači stara je koliko to godina? Oko 300 godina. Dalmatinski zidari 1892. izgradili su najveću kuću u Uskocima, kulu Mikića u Sirovcu. Pored izbe za stoku, kula je imala 2 boja, odnosno 8 soba i 4 velika hodnika. U nju je ugrađeno oko 200 kubika kamena. Tu su ponikli mnogi poznati ratnici i intelektualci. Uoči Drugog svjetskog rata bilo je 5 fakultetski obrazovanih. 2 puta je paljena i obnavljana. Iako stara gotovo 120 godina, u dobrom je stanju i stalno je nastanjena. Najpoznatija je svakako kuća vojvode i senatora Novice Cerovića u Tušini. Živio je od 1805. do 1895. godine. Ovu kuću je još podigao pranđed Novići, Nikola. Upravo zvali su ga Nikolica, pošto je bio mali rast. To je pranđed Novići. I prije 400 godina, jer posle njega bio je vojvoda Rade, pa Milutin, otac Novićin, pa tek Novica. To su 4 generacije. I ona je bila prizemna kuća, nije sprata imala. Tek je Novica poslije, kad je posle smrti Smajlagine deda ga kad je popalio, drobnjak zapalio ovu kuću i sve to. I onda je podigao ovi sprat gore, od Sige, Novica, kad se vratio iz Morače, jer oni su obično pribjegavali u Moraču kad bi Turci, najezda turska velika, kad bi ih načerala, bježali su u Moraču i tamo se sklanjali. I kad je Paša Miljevina ranije, prije, i on je popalio ovu kuću. 3 puta je ona gorela, ova prizemna kuća. Tek poslije Novica vi sprat prozidao. Čitav svoj život je proveo u ratovanju. Zapalio oni, podigni to nekoliko, pa opet, sve tako. Novica je vođa posljednje godine života proveo u Tušinju. I onako živio kao i ostali. Nije si ga mogla odvojiti od ostalije ni po čemu. Niti je kad nosio to ordenje na sebe, niti drugo, sve tako ti je to. Sahranjen je u crkvu s desnu stranu vrata, odmah na ulaz u crkvu. A ko je podigao crkvu? Pa, zaslugom njegovom piše, više crkve fino, sa trudom Novice Cerovića Uskocima. Ovako, Uskocima to crkva. Poslije po želji naroda sahranjen u crkvu. Kuća je od 1949. pod zaštitom države. Posljednji put je renovirana 2009. godine, osim spomen sobe gdje se čuvaju predmeti koji su pripadali Novici. 22 crnogorska, ruska, austrijska, turska odlikovanja govore o njegovim zaslugama.
Izdvojit ćemo jedno, zlatnu medalju Obilića iz 1847. godine koju mu je dodijelio Njegoš. Šteta je što u spomen sobi nema oružja, nalazi se kod mnogobrojnih potomaka. Nekih se predmeta i sam Novica morao odreći. Ostala je priča kako je knjaz Nikola uzeo sat Smajlage Čengića koji je Njegoš nakon bitke na Mljetičku darivao Novici. Jednog dana gospodar pozva vojvodu Đura Cerovića, Novičinog sina, pa mu reče: idi u Drobnjak kod bana Noka da nam da onaj zlatni Smajlagin sat. Bih da ga darujem hrvatskom banu Ivanu Mažuraniću, neće li nam biti s ruke kod bečkog cara i njegove diplomacije na kongresu u Berlinu. Žao Noku sata, a i prisjeti se da mu je knjaz na sličan način izmamio sablju, ali nema druge, interesi države su u pitanju. Tako uz sat vojvoda Đuro Cerović posla decembra 1877. godine i propratno pismo Ivanu Mažuraniću. Od mnogo godina želio sam da vas pohodim i da vidim i pozdravim proslavljenog pjesnika koji je u pjesmi Smrt Smajlage Čengića onako lijepo spomenuo i opjevao i mog oca Novicu. Kako zbog naših neprestanih ratnih poslova nije sam mogao tu želju ispuniti, to uzimam slobodu sada vam poslati i uz ovo pismo priložiti vašoj preuzvišenosti zlatan sahat istog Smajlage Čengića, što se pri njemu našao kad je poginuo. Prva škola u Uskocima osnovana je 1870. godine u manastiru Podmalinsko. Po predanju, Nemanjićki manastir podigao je Uroš I 1252. godine. Ekonomski je dobro stajao, a povremeno je imao brojno bratstvo. Jedno vrijeme imao je i mlijekovod, kojim se dopremalo mlijeko sa okolnih stočarskih visoravni. Kroz istoriju više puta je rušen i obnavljan. Bježeći pred Turcima nakon propasti Karađorđevog ustanka 1814. u manastir stiže jeromonah Serafim Dimitrijević, koji je uspio uz pomoć uskočkih i drobnjačkih prvaka da obnovi crkvu na starim temeljima i stvori zavidno domaćinstvo. U manastir 1870. dolazi uman monah Mihajlo Ranković, prvi učitelj u Uskocima. Učenici, pretežno iz uskočkih sela, stanovali su u manastirskim konacima i radili na imanju. Zbog sadržajne nastave, glavno školsko nadzorništvo slalo je tu đake čak sa Cetinja. Ne znamo tačan podatak koliko je bilo učenika, barata se sa brojem 13, 14 i 24. Međutim, nigdje nismo našli siguran podatak koliko je bilo učenika. Prvi učitelj je bio jeromonah Ranković i škola je radila u manastiru Podmalinsko do školske 1874-75. Tada je napravljena državna škola ovdje u Anu u centru i preselila je tu. Tada znamo da je imala 24 učenika. Ali interesantan je podatak za ovu školu Podmalinsko. Prije nje je bilo svega 7 škola u Crnoj Gori. A te godine je otvorene još 24. Od tih 24, 6 je bilo trorazrednih i 1 četvororazredna na Cetinju, to je današnja škola Njegoš. I među tih 6, koje su imale 3 razreda, je bila i ova Podmalinsko. Otkud drugi i treći razred tu, ne znamo, a to je prva njena godina rada. Škola je jedno vrijeme radila kasnije u Banu, dok je kralj Nikola tu zgradu poklonio Novici Ceroviću. Tada je preselio u Tušinju, u kuću Mališe Čurovića, a onda je jedno vrijeme radila i po drugim kućama. Znam da je radila u kući Đurđića, kasnije je napravljena na imanju Senta Zekovića ova zgrada. Ona je počela da radi 896. 897. godine. 1901. godine imala 101 učenika. U Boanu je otvorena čitaonica 1906.
a 4 godine kasnije zazvonio je telefon. Prilikom otvaranja pošte, svečani govor uskočki kapetan završio je riječima: "Hvala Gospodaru što veza naš mali Buan sa velikim Bečom." I u ratovima tokom 20. vijeka uskoci su potvrđivali hrabrost i odvažnost. Uskočki bataljon učestvuje u Balkanskim ratovima i u oba svjetska. Ratnik i pilot sa Solunskog fronta, počasni građanin Pariza, pravnik Sava Mikić, napisao je 1932. prvu istoriju jugoslovenskog vazduhoplovstva. Vojo Popović bio je španski borac. U Drugom svjetskom ratu na bojištima širom Jugoslavije ostalo je 150 boraca. Za narodne heroje proglašeni su Bogdan Kotlica, Mašo Jelić i Komnen Cerović. U vrijeme austro-ugarske okupacije kapetanije se, vjerovatno radi lakše kontrole, zamjenjuju opštinama. Na području nekadašnjeg Drobnjaka formira se 7 opština, jedna je bila i Boanska. Takva podjela zadržana je do 1928. kada se umjesto 7 formiraju 3 opštine: Drobnjačka, Durmitorska i Uskočka. Prema popisu iz 1948. godine u Uskočkoj opštini je živjelo 2600 stanovnika. Nakon rata pripojena je i Krnja-Jela. Uskočka opština ukinuta je 1955. godine. Sada je mjesna zajednica u Šavničkoj opštini. Uskoci se prostiru od Gornje Morače do Drobnjaka u pitomoj dolini rijeke Tušine, okružene planinskim vijencima Lole, Javorija, Semolja, Sinjavine. Da podsjetimo, uskoci su ljudi koji su, bježeći od turskog zuluma i osvete, uskakali na tuđe teritorije. Tako su krajem 18. vijeka Trebješani iz okoline Nikšića, a potom porodice iz stare Crne Gore, Hercegovine i Sandžaka naselile nenastanjeni dio istočnog Drobnjaka, odnosno sela Strug, Malinsko, Sirovac i Bare. U uskocima je bilo 87 bratstava. Zajedno sa Drobnjacima i Moračanima izvodili su akcije protiv Turaka. Uskoci ulaze u sastav Crne Gore 1858. godine, kada plemensku vlast zamjenjuje kapetanija sa kapetanom na čelu, koga je postavljao knjaz sa Cetinja. Uskocima se pripajaju i drobnjačka sela Tušina, Timar, Slatina i Gornja Bijela. Austrijanci 1916. ukidaju uskočku kapetaniju i formiraju Boansku opštinu, koja 1928. prerasta u Uskočku. Nakon Drugog svjetskog rata u Uskocima je živjelo 2600 stanovnika. Opština je ukinuta 1955. godine, sada je mjesna zajednica u Šavničkoj opštini. Mjesna zajednica Boan je jedna od najvećih u opštini Šavnik. Ona čini 1/3 opštine Sare teritorijalno i po broju stanovnika, tako da zauzima oko 185 kvadratnih kilometara površine i prema posljednjem popisu 2003. godine brojala je oko 900 stanovnika. Ima 7 sela,
3 sela su nalaze na padinama Sinjajvine, Krnja, Jela, Bare i Tima, 2 na padinama Lole, Strug i Malinsko i ovde u ovoj pitomoj dolini rijeke Tušinje imaju 2, Sirovac i Tušinja s ovim naseljem Boan, koji je centar mjesne zajednice. A u samom Boanu ima sade stani domaćinstva 8 i ovde u okolini 4, to je oko 12. Ima fin, dosta urađen trg, nema ulica, hotel ne radi, imamo poštu, ambulantu, školu, mjesnu zajednicu i mjesnu kancelariju, 1 kafić i 2 mješovite prodavnice. Ja mislim, najveći problem u ovoj mjesnoj jeste problem zapošljavanja i odliva stanovništva. Do prije drugog svjetskog rata strug se zvao Zenđili strug, zato Zenđili to je bogat. Bilo je veliko domaćinstvo, držali su ogromnu stoku i to, ali počeo se razseljavati. Najviše je stradao stvaranje zemljoradničkih zadruga. Poslije se izgradnjom, poslije drugog svjetskog rata, počela je svijeta ide po školama i preduzećima da rade. Recimo nekad je strug 60. i 70. godina imao 70-80 visoko naobrazovanih ljudi, intelektualaca, koji su živjeli po Jugoslaviji, širom Jugoslavije. Tako da je, kad je rađena škola, 55. imala je škola u nekolike seoske kuće se škole državale ranije, ali prva škola je izgrađena 55. godine vođena na Strugu i tada je bilo 50 i nešto učenika u njoj. Da bi kasnije, prije 10 godina, bila prestala da radi, pa je ponovo prije 2 godine počela, aktivirala se sa 1 učenikom, sad nema ni 1 učenika. Preko broja učenika može se vidjeti kako se to područje raseljavalo. Na primjer, školu u Boanu 1949. godine, kad je prerasla u 8-godišnju, pohađao je 101 učenik 5. razreda. Deceniju kasnije pripojene su joj seoske osnovne škole, radila je čak u 2 smjene. Prva generacija koja je bila od 5. do 8. imala je oko 618 učenika. Puno je godina radila u 2 smjene, jer prosto nije moglo da prihvati tolike učenike, pa su učenici iz Tušinje, Seoca, Sirovca išli posle podne, a dalja sela Malinsko, Strug, Krnja, Jela, Bare i Tima su išli prije podne. Koliko danas ima učenika? Danas ima 43 učenika su završila razred i svake godine se taj broj smanjuje. Ove godine, odnosno na jesen, nećemo imati da upišemo prvaka ovdje u matičnoj škole. Imaćemo na Barama i više nemamo ni u jednom selu prvaka da upišemo. Jovanka Mikić rado se sjeća vremena koje je provela sa djecom radeći 30 godina kao poslužitelj u osnovnim školama u Barama i Sirovcu, koje su do izgradnje škola nastavu izvodile u privatnim kućama. Prvi put sam na Gredi počela da radim u školu, u kuću Boža Rubežena. I tu je bio Milija Ašanin učitelj. A poslije je premješteno u kuću pokojnoga Sava Rubežena. Tu ne znam, bom čudo je rađeno. Tu je Kuina glavna bila. Je li bilo puno đaka? Jes, Bogo mi. Ono poslije rata puno bilo. 84 najprije bilo, poslije sve manje i manje i tako. Vi ste spremali hranu? Jeste. Šta ste im obično spremali? Oni prašak i oni sir trapista i to i hlijeb pekla. Ovdje gdje stojim nalazila se privatna kuća Todorovića i ovdje sam učio 3. i 4. osnovne škole. A 1. i 2. razred sam završio na Gredi ovdje iz ovih prekrasnih brda i sa radošću se sjećam svoje osnovne škole. Pamtim s najvećim poštovanjem svoje divne učitelje Miladina Tmušića, Voja Gvozdenovića, Gavrila Vlahovića i predivnog učitelja Momčila Šečkovića, koji me ovdje učio i generaciju mojih zemljaka u 3. i 4. razredu osnovne škole. Čega se sjećam iz osnovne škole? Sjećam se velike ljubavi koje je vladalo u mojoj porodici. Nekada se ovdje jako teško živjelo,
ali je svaka kuća imala po 10 djece i to je bilo najveće bogatstvo. Prije 55 godina sam ja pošao u osnovnu školu, tada je bilo sve drugačije. Jedini izvor znanja bila je knjiga, udžbenik. I zato se kaže da je knjiga najveće bogatstvo ljudsko, jeli? Učitelji su bili jedini izvor informacije i knjiga. Pročitao sam jednu mudru izreku koja kaže da su učitelji jedina armija na svijetu koju civilizacija treba priznati bez stida. Vidite, i ova škola koja je kasnije napravljena nije baš u najboljem stanju, zato što ovdje jednostavno nema učenika, nema učitelja, tako da i taj kulturni život je po ovim selima upravo zamro iz tog razloga što nema đaka, nema prosvetnih radnika, a vi znate da su škole i prosvetni radnici u svim selima svuda na svijetu bili nosioci kulture i napretka i duhovnog života i tako dalje. Iako su ovim krajevima od davnina vodili karavanski putevi, Uskoci su tek sredinom 50. godina prošlog vijeka dobili kolski put i povezali se sa Nikšićem i Žabljakom, odnosno Pljevnjima. 80. godina vojska gradi put Mioska-Boan-Šavnik i počinje probijanje tunela kroz Semolj, koji je stanovništvo željno iščekivalo. Do sada je probijeno negdje oko 450 metara tunjela, vojska je to radila i sad bi trebalo taj tunjel nastaviti. Znamo da Republika nema dovoljno investicija i tako dalje, ali se mi ipak nadamo i bilo je neko obećanje od rukovodilaca Republike kada se završi ovaj put Risan, Žabljak, da postoji mogućnost da se i ovaj tunjel napravi. Jer da je bio probijen tunjel Semolj, stanovništvo bi ostalo i to je predgrađe Podgorice. I brzo se stiže do Podgorice, mijenja se način života, mijenja se i klima, sve ostalo, onda saobraćaj radi, međutim zimi kad je sve to zatvoreno, nema saobraćaja, nema struje, onda nema, svijet ide, hoće da, kao i svi drugi, da malo boljim nekim životom živi. Ovdje je dosta izraženo problem struje, jer zimi kad su veliki vjetrovi, snjegovi, onda često puta dolazi do prekida. Trebalo bi više uložiti u rekonstrukciju niskonaponske mreže, a i dalekovoda. Na najvišoj koti Semolja, nedaleko od puta koji od Dragovića polja vodi ka Boanu, nalazi se Semoljsko jezero. Malih je dimenzija, okruženo šumom i obraslo gustom vegetacijom. Ledničkog je porijekla i nalazi se u posljednjoj fazi evolucije. Mještani kažu da je ovakvih jezera bilo još na nižim kotama. Prirodna bogatstva Uskoka su prije svega pašnjaci, livade, šume, vode. Stanovništvo se bavi uglavnom stočarstvom, uzgojem ovaca, goveda. Dolina Tušine pruža povoljne uslove za razvoj voćarstva, povrtarstva, pčelarstva. Inače, rijeka Tušina nastaje od vrela na visoravni između Semolja i Sinjavine, dok su stalni izvori u selu Krnja-Jela i oko Boana. Rudna bogatstva su nedovoljno istražena. Smatralo se da ima žive, dok se značajne količine kvalitetnog kamena, sige, nalaze u podmalinsku i eksploatišu u malim količinama. Vrijeme ovako ljetnje, radovi se veliki, radi se, nema se kad, ali kad se sastanemo, znamo, Bogom i dobro, proslaviti to. Šedimo,
Ne gledamo šta će se uraditi. Pa ćemo nadoknaditi drugi dan. A ranije su bile, Bogom mobe, velike. Po 30 kosaca je kosilo. Gdje ostane žena, udovica, sitna djeca, dovije se to pratilo, pomagalo je da nas slabo mobajimo. Teško se živi Bogom. Teško. Da živimo malo stoke, eto, to je preživljavanje samo. Preživljavanje od te stoke. Da neko reče da je nešto zaradio, nikog od toga je zaradio nije. Niko. Pa ima ih koji kažu da se može i dobro živjeti. Gdje ima, recimo, 10 članova drže po 150 ovce, imaju svoje zakose da pokose, da ukuse za te u životinju, a ja s polovice uzimam tuđe livade, teško ja mogu zaraditi bez da preživljavamo. Vi ste jedna od rijetkih žena koja sama zimuje u selu. Pa evo, do sad jesam, kažem. A Boga mi zimus neću volje zimovati ako mi sin nađe štalu dolje kod njega. A kakav je život žena na selu? A Boga mi je težak. Težak, Boga mi je vaš da bije. Kosilo se, plastilo se, žnjelo se. Djeca se mala nosila na livade. Nije se ostajala, nemala gdje. Danas imala bi gdje ostati ovoga moga sina kod mene, a moja nijesu imala gdje ostajati. No sam ih sve sa sobom nosila i vucala. Živim sa svojom porodicom, sa ženom i sa 2 šćerke. Jedna mi je šćerka, 3. udata, živi u Podgorici. Najviše se bavim poljoprivredom, od toga živim, držim ovce, krave. Najviše posla ima za vrijeme koševine, ali ipak je sada lakše otarositi tu koševinu zato što su kupljene mašine, traktori, kosačice, balirke i šta ja znam. Ima dosta livada, more da se nakosi i nije neki problem to. Najteže je na selu zima, jer ovi naši seoski putevi od snijega nijesu mogućnosti da se čiste. 70% je napušteno kuća, a 30% je kuća još tu, ali Bogom mi pretežno staračkih domaćinstava. Vrlo malo ima mladih i to mlado ipak razmišlja da napušti ovo selo. A do 30 godina koji su mladi, a ovo preko 30-40 godina koje je ono ipak ostaje tu, ali ima dosta momaka koji nijesu oženjeni, koji nijesu mogućnosti da se ožene, ne mogu da formiraju familiju. Provode dan za dan, mislim da će ovo selo brzo da iščili. Neće djevojke na selu? Neće djevojke na selo da žive. Udala sam se ovdje, živim evo 25 godina ovdje. I jeste li se navikli na ove poslove? Jesam, kompletno se navikla. Ali ne bi voljeli da vaše ćerke se time bave? Pa ne bih voljela da žive na selu i da se udavaju na selu. A zašto? Pa zato što je ovdje težak život. Ipak je lakše uraditi kad se bavi. Ja mogu da kažem da smo mi iz sela Timara, porodica Kotlica, iseljavamo tu više od 40 godina. Tako da u zadnjih 30 godina bilo je još ljudi koji su iseljavali, komšija 3-4, ali u zadnjih 30 godina iseljavamo samo mi.
Eto, naš katun se nalazi Kapravače na planini Sinjajevini, a udaljeni smo od sela oko 6 km. Drži se oko 70 ovaca, ja sa 2 brata i sa majkom. Oko svega toga radimo, kosimo, spremamo sjeno za zimu. Tu se bavimo oko 2-3 mjeseca dok se to završi. Dobri su, radni su, pošteni, uredni momci, ali velika mana što se ne žene. Eto. Velika mana jedna. Kaže neće djevojke na selo. Da li oni koji upitaju, ja ne znam. A ja da sam na mjesto njino, vala bi ti išla, neđe našla bi se nekada hoće. Ali oni, Boga mi ničkud mrdaju, oni koga pitaju. Samo onako mene se pravdaju, neće na selo. Kažu, težak je život na selu. Boga mi nije. Evo, ja imam 74 godine. Kad sam se odjelila s mojim mužom, se on odjelio od braće, nismo ništa imali, imali smo 10 ovaca i kravu. Ja sam podigla s mojim mužom 9 djece, privaćali smo ovce, privaćali goveda, radili zgrade, mislim 9 šljemena da smo mi podigli. Evo viš gdje smo ovu napravili vođe. Nama je vođe katun fin, vodu imamo, eto tu lokvu za živoga, ispašu imamo da ovu javi dokle noćeš. Da ima ko 100 i more vođe držati ne znam koliko govedi. Nije to uopšte teško. Dobro, sad nekome jest, mene nije bilo teško. Imamo novu kuću, eto, možda je sve nas ako se zdravo bidne usele u nju. Tu su danas mašine, evo. Imaju kosačicu, imaju traktor, imaju sve. Sve imaju, samo nema što je glavno, da stvaraju svoju porodicu i da imaju zašto da rade. Primorani smo znači da pokrivamo snijeg, snježice zvano, snježice. I pokrivamo tako oko 15. aprila, to se ukupi onaj list, bukovi sa šume i onda se pokrije sa tim listom, snijeg i to traje znači do kraja avgusta, početka septembra tamo. Dok smo mi u planini, to znači imamo snijega toga da tu vodu koristimo za piće i to. A za stoku imamo lokvu. Vođe za stoku stvarno fino, prostrano je fino, ispaša ima dovoljno, lakše nego u selu. Još samo, kad bi bila neka, se nađe djevojka pa se oženimo, pa da dovedemo ovdje djevojku ili žene, pa onda bi bilo još veće i ovaca da se drži i da se izdrže, tek bi onda još bilo bolje. Ovdje smo selili neđe 70. godina i ja sam ovdje rođen. Šta ste završili? I završio sam srednju školu, i bio sam pisao fakultet, biologiju, to sam nije išlo batalio i onda sam ostao ovdje. S bratom i sa snaom i oni imaju 2 djece. Ja sam se oženio, ima 5 godina, eto imamo ove 2 djevojke. Imate veliko imanje? Biće još, ima imanje, imamo veliko imanje. A ima dosta, sigurno oko 200 hektara, što ja znam, šume, livade. Imanje ima dosta, samo da više ima ko da živi na njemu što više, a nema, evo vidite kako je to sve otišlo, selilo. Evo ovdje u ovome selu Malinsko vođe,
kravica ranje, dođe smo mi, a dođu u selo Malinsko, samo imaju 3 kuće koje žive stalno, i ljeti i zimi. Ima ljeti povremeno dolaze i mi ođe, a nekad je bilo preko 100. Eto, mi ođe držimo ovaca, jedno 220 ovaca i veliki jegi, ima oko 200 jagnjadi, govedi, od toga živimo, drugijeg prihoda nemamo. Premda je vazde bila poljoprivreda ta, koja je sve obezvređivana. Posle rata je sve vikato, idi uči školu da ne radiš, da ne živiš na selo. Odselio narod, raselio se, otišao u fabrike. Tada je dobro se živjelo, bolje je bila plata u željezaru, no na selu držati 100 ovaca. Sad su propale sve fabrike, sve je propalo, zatvoreno. Na selo i dalje neće niko da se vrati. Ako bi neko istio, nema gdje, ima imanja, ali nema kuće, nema štale. A i nije narod, ovaj stari narod više izumro, ova omladina neće, nije zainteresovana uopšte. Eto, teško se oženiti na selu, neće nikakav da živi. Ove sa sela znaju kako je živjeti na selo, pa neće, gledaju da izaberu nešto lakše. Ove iz grada, one i opet nijesu. Zato sposobne. A vaša supruga? A pa dobro, ona je bila živjela na selu, ona je tu izdizala gore od Zebalac, gore idiže na katu u Njini i onda tu smo se upoznali. Gore, tako. Ovdje sam došla prije 5 godina, kad sam sudala imala sam 18 godina i ja sam iz Gornje Morače, od Bojića. Imam 2 čerke, jedna 3 godine, jedna 2. Posla dosta? Posla ima, naročito ljeti kada se radi oko sijena i tako, posla ima baš dosta, ali nije teško. Najteže su zime, snijeg je veliki i tako. Sada trenutno radni dan izgleda tako što ujutru muzem ovce, krave, namjerim prvo djecu, pa ovce, krave, kućni poslovi, slijevanje, razlijevanje, pranje suđa, ručak, doručak, tako. Ti poslovi kućani. Kad naiđete na pravu osobu, važno je s kim živite, a ne gdje živite. Svud ljudi žive. Ovo su sinovci, oba. Ja ženjen jesam, s njima sam, gdje se iziđem, zimi u grad. I veliko imanje Aleksića se održava. Dosta jes, trebali posle, oni se slažu, prava braća, ide i naviše, žive fino. Selo Bare, udaljeno 10 kilometara od Boana, nalazi se na 1300 metara nadmorske visine. Za razliku od ostalih uskočkih sela, dosta je nastanjeno, a posljednje decenije ima i povratnika. Mnogi imaju kuće u Nikšiću i Podgorici gdje im se djeca obrazuju, ali ne napuštaju imanja. Od malena djeca se uče radu, a ljeti su velika pomoć roditeljima. U Barama živi 12 bratstava, Bare su naseljeno selo, u tom selu ima oko 200 stanovnika. U školi ide 10 đaka. Barani se bave poljoprivredom i drže veliku stoku, preko 1500 ovaca, govedi, krava i od toga i žive. Na Barama se ranije teško živjelo, a sada došle su mašine, kosačice, imamo 2 balirke u selu, sijeno se balira, daleko su ljepši uslovi i lakši nego ranije što su nam radili očevi, majke i tako dalje. Završio školu tu, selu, otišao u Nikšić, završio u produžnu srednju, otišao za Novi Sad, radio tamo 16 godina, radio sam u Ukrajini 4 godine, ostao bez posla, vratio se ovdje, opet na selo. Može da se živi ovdje na selo, normalno, koji u gradu, svega ima.
Imam 4-5 krava, živim u te poljoprivrede. Ako se promijeni vrijeme neko bolje da se mogne gdje u firme i šog, kako ne, ostaću tu do kraja. Šta je? Asfaltni put prošao je Bare i stigao do seoskog Katuna Korita, a dalje preko Sinjavine nastavlja loš makadam do Žabljaka. Film iz naše arhive podsjeća kako se nekad izdizalo na planinu. Sinjavina je najveća kraška zaravan i pašnjak u Dinaridima. Duga je 40 km, a široka od 10 do 15. Najveći dio pripada Šavničkoj opštini. Njen reljef čine vrtače, udoline, podovi i vlake, pokrivene travom po čijim su obodima katuni. Radio sam u Šavniku 22 godine. Zaposlio se kao sudija za prekršaje, bio u radnom odnosu u skupštini opštine 5 godina, zatim sam prešao u preduzeće Sinjavina gdje sam radio od 85. do 2000. godine. 2000. godine preduzeće posle stečaja otišlo je pod likvidaciju, pa sam otišao na Zavod za zapošljavanje. Kući su mi živjeli roditelji, držali su nešto oko 70 ovaca i 4-5 krava, tako da je kući bila fina podloga za nastavak bavljenja poljoprivredom. Žena je također ostala bez posla. Ja sam 2000. godine, te godine mi je otac umro, ostao na selu. Svake godine povećavao se stočni fond, svake godine od svojih ovaca povećavao sam od podmlatka određeni broj, tako što se tiče govedi, tako da je sad izašlo na 150 ovaca velikih, skoro toliko jagnjadi i 10 krava, junadi, nekakvih konja, 20 ima. Od stočarstva se može dobro živjeti. Evo sad ću vi reći, ja sam u Barama napravio veliku štalu, sve kredita uzimo, nikakvoga nijesam. Kuću sam svu u Barama također, 2 sprata renovirao, komplet kuću, izgradio gornji sprat, donji sprat renovirao, zatim kupio sam traktor za gotovinu, kupio sam balerku, kupio sam sad i grabuljaču, kosaču, sve sam to kupio, sve to prihod, sa druge strane nikakvog prihoda imao nijesam, nisam stan na kredit uzeo. Vi ste ovdje na Katunu, na Sinjavini, a inače živite u Barama. Kakva je Sinjavina planina? Sinjavina što se tiče za stočni fond dobra planina, naročito za ovce. Za goveda podesna je jedno 3 mjeseca ljetnjeg perioda, jer hladna je, surova je Sinjavina. Koliko se izlazi danas u odnosu na ranije? Evo, na primjer, uzmemo period prije 5 godina, ovdje je bilo 34-35 domaćina koje je izdiglo bilo, a ove godine ima 19. Pretežno izlaze ljudi koji drže ovce. Sinjavina nema šume, nema žive vode. Tu je Bog Sinjavinu s tim žestoko kaznio. Kako ste vi riješili taj problem? Pa što se tiče vode za kućne potrebe, napravio sam bistijernu, a pretežno pijemo snježanicu. Ovo je zdrav kraj, sad je u svijetu popularna ta organska hrana. Zdrav kraj, da ne može zdravi biti. Ovdje, evo, vidite, ne može uticaja nikakve industrije ni otkud biti. Ni tih štetnih gasova i
dimova i toga ovdje nikad nije bilo, niti će biti. Što se tiče hrane, evo vidite ove livade, vidite ovi cvijet, ovo sve stoka pase, može li zdravija hrana biti no sa ovakve paše i sa ovoga cvijeta i ove ljepote. Preporučio bi mladima iz ovih krajeva, bar ovim koji znaju raditi ovi posao, a većinom svi znaju raditi posao jer svako djeto bar po jedno u kuću nek ostane muško da radi ovaj posao jer može živjeti od ovoga, a i da ostaje dim u kući da se vidi. Volio bi svaka kuća u barama zimi da dimi. Prije nego što sam se udala, živjela i radila na selu kod roditelja i čuvala sam stoku, pomagala roditeljima i ovamo kad sam se udala, radila sam na državnom poslu, međutim ostala sam bez posla, pa pošto svekar i svekrva su držali stoku, a mi smo imali 6 djece izrodili, morali smo nastaviti da se bavimo ovim poslom da bi djecu izdržavali. I kakav je život planinke? A boga mi, vrlo težak i odgovoran posao. Šta vam najteže? Pa sve je u suštini teško. Tako ima posla dosta oko muže, oko čobanstva, oko mlijeka, oko kupljenja marosa i tako. A ljeti djeca dođu iz škole, pomažu čuvati, pomažu musti, kako koga šta zapane. Ovdje su dosta mirne, trudim se da se prilagodim njihovom načinu života. Završila sam 8. razred osnovne škole i dolazim ovdje da pomažem svojim roditeljima. I inače aktivno se bavim sportom i dosta sam pokazala neke uspješne rezultate. Želim da nastavim u buduće, završim gimnaziju, pa bih se kasnije opredijelila za nešto drugo. Ali bez obzira na koji poziv izabrala, uvijek ću se vraćati ovdje jer sam prosto na to navikla, na ovu prirodu i na sve. Ovdje sam provela najljepše dane svoga djetinjstva i želim i dalje ću pomagati svojim roditeljima. Nije više rijetkost sresti bicikliste ili motocikliste po Sinjavini. Svi su oduševljeni prirodom i gostoprimstvom ljudi. We liked the hospitality over there and people were very friendly. And then later on we went to the inner side of the country and moji utisci su vrlo dobri. Kada se zaustavimo, odmah nam priđe neka osoba i pita nas hoćemo li kafu, treba li nam nešto da nam objasni. Nijesmo navikli na to, zato što u našoj zemlji niko ne bi pričao sa tobom. Ljudi su gostoprimni, nama se to veoma dopada. Najveći problem u ovoj mještoj jeste problem zapošljavanja i odliva stanovništva. Da bi se to spriječilo, mi smo predlagali i predlažem da se ovdje može to samo spriječiti izgradnjom jedne fabrike za preradu vode za piće i jednoga pogona ovdje u Banu za preradu mlijeka i mliječnih proizvoda. Vala Uskočka, Glava Borova, Nepočin polje, Borje i Mramorje, Vilina pećina i još pokoja, grobnica do grobnice. Udišem beskrajnu širinu ljeta. Svaki kamen ima svoju priču, mislim. Ovdje se ljudi rađaju da bi se pamtili. Uskoci žive od riječi i krvi na kamenu, praha. Priča o uskocima može biti i duža i drugačija, ali bi se opet svela na tegobno nošenje sa stvarnošću, jer se prilike i okolnosti ovdje sporo mijenjaju. Mnoge poznate ličnosti i događaje nijesmo pomenuli. Ovo je tek načeta priča o plemenu i kraju,
malo poznatom široj javnosti.